hagati y'itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2020 n'itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994 harimo iminsi 9,497. ubaza umunsi ku munsi, iyi ni imyaka 26 yuzuye neza. umuntu wavutse icyo gihe uyu munsi ni mukuru ku rwego ashobora kuba yarubatse umuryango. iyi ni imyaka myinshi, ariko mu mitima y'abanyamugina irumvikana nk'amasaha 28 kubera ko kuri iyo tariki ndetse n'iya 26 abatutsi barenga 50,000 biciwe nabi cyane kuri paruwasi ya Mugina. ninde utabyibuka? kubera ko ababikoze babiteguye mu gihe cy'imyaka myinshi, natwe tuzabyibuka iteka ryose. abateguye umugambi wa jenoside kimwe n'ahandi hose mu rwego rwo gusenya ku buryo bworoshye ubumwe bw'abari batuye ku mayaga ya Mugina, hatujwe abimukira baturutse mu bice bitandukanye bya Ndiza, Amarangara n'ahandi. niyo mpamvu hashyizweho gahunda zinyuranye nk'izitwa Peyizana, Groupoma, zari zigamije kwihutisha iterambere ry'abo bimukira. amayaga y'inaho y'amahoro, ibyiza byose abantu babisangiye mu mutuzo mwiza uzira umuvundo, ubumwe bw'abanyamayaga bukomeye. ariko amahano yagwiriye u Rwanda, yasize amayaga yasize ayashegeshe, bwa bumwe bw'abanyamayaga burashira, atembaga amahoro atemba amaraso. mu 1973 abatutsi benshi birukanywe mu mashuri no mu kazi, no ku Mugina byarahageze. usibye igihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rumaze gutangira, amashyaka akemera gusangira ubutegetsi, nta na rimwe komine Mugina yigeze iyoborwa na kavukire waho. ntabwo ari uko babuze, ahubwo byatewe no gutinya ubumwe bw'abanyamayaga butari gutuma bagera ku mugambi wabo wa jenoside mu buryo bworoshye. bahisemo iteka guhora bazana bimukira bakaza kuyobora komine. muri icyo gihe umututsi we kuyobora komine ntabwo byashobokaga. ku Mugina wa Jenda na Kabugondo, mu bibungo bya Mukinga turabababaye, Gacumu na Nyakabungo haracubanganye. Ngoma na Ruyumba bagore b'imiyumbu, bari bizihiwe ingo zihumeka ituze, barahohoterwa bamburwa ubuzima, wari nyina w'umuntu yicwa n'abantu sinakubwira. ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri mu 1992 ku Mugina naho habereye igeragezwa rya jenoside. inka ziraribwa, abantu barahunga. icyo gihe hishwe uwitwa Birasa, yaroshywe mu ruzi rw'Akanyaru. mu 1994 nyuma y'itariki ya 7 y'ukwezi kwa kane kuri paruwasi ya Mugina hari hahungiye abatutsi benshi, ari abo mu yahoze ari komine Mugina, abavuye i Bugesera bari bamaze kurokokera Intarama, abari baturutse mu mujyi wa Kigali bahungaga berekeza mu majyepfo, abahungiye baturutse mu zari komine Runda, Ntongwe ndetse n'ahandi hose bahungiye ku Mugina kubera ko bari bumvise amakuru y'uko wari burugumestre wa komine Mugina Ndagijimana Calixte yari yabanje kurwana ku bari bahari. ariko baje kwicwa nyuma y'uko nawe ku itariki ya 20 y'ukwa kane mu 1994 yishwe n'impunzi z'abarundi bari barahungiye muri komine Ntongwe ahitwa Inyagahama. ku kagambane ko wari burugumestre wa komine Ntongwe witwaga Kagabo, Bwana Ndagijimana yazize ko yanze gushyira mu bikorwa umugambi wa leta y'abatabazi yakoraga jenoside icyo gihe. nyuma y'urupfu rwa burugumestre Ndagijimana, abahungiye ku Mugina birwanyaho iminsi igera kuri 5 yose, ariko ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kunesha leta yari yarateguye kubica mu gihe cy'imyaka. ntabwo baneshejwe n'abaturage basanzwe, baneshejwe hifashishijwe abasirikare n'impunzi z'abarundi zaturutse ahitwa Inyagahama mu cyahoze ari komine Ntongwe. bishwe ku itariki ya 25 n'iya 26 mu kwa kane mu 1994. icyo gihe haguye abarenga 50,000, abandi barohwa mu ruzi. kugeza ubu abamaze gushyingurwa mu cyubahiro bararenga 50,000. bishwe n'abantu benshi bashoboka, bicishijwe amasasu,
gerenade, imihoro n'ibindi bikoresho, kandi baguye muri paruwase Mugina imbere mu kiliziya no mu busitani bwayo. Ubundi iyi kiliziya akaba yari yo rwibutso, ariko ntacyo mvuze ntiteranya. Umugina wagenda na Kabugondo, abahasigaye baracyabogoza, amarira menshi aracyashoka ku matama iyo bibutsa ababo ko bishwe urubozo, bibuka ababo baguye ku Cyeru, Kiyonza, Kaboga, Mukinga na Nyaruhengeri, mu masangano ya Kanyaru na Nyabarongo, haroshwa abacu ntituzabibagirwa. Hakurikijwe igisobanuro cy'ijambo urwibutso, urwibutso rwo ku Mugina ntabwo rwakabaye rwitwa urwibutso gusa rutubikiye abacu, ariko nanone kugeza ubu igihari ni imva ibitse imibiri, nta kindi gihari kigaragaza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Hakenewe nibura inzu y'amateka, inkuta zo kwandikaho amazina y'abahashyinguye n'ibindi. Turashima ingabo z'inkotanyi zatuvanye mu menyo y'abishi, turashima leta yadusubije ubuzima, ubu tukaba dufite ijwi n'umutima utuje bituma dushobora kwibuka abacu. Yari yarimburiwe amatungo arashira yose, yongeye kwihizihirwa igicaniro kiracumba, ndetse yagaye umwe banambanye mu bikomeye, Mbandoga Rwanda gucika intege turabirenga. Uyu munsi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu cyahoze ari komini Mugina, abaturanyi ndetse n'abandi bose bafite ababo biciwe kuri paruwasi ya Mugina, uyu munsi ntabwo twibuka ko abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi byonyine. Turanibuka ko ku itariki nk'iyi ngiyi twakabaye twagiye kubataramira aho baruhukiye. Uyu munsi turabataramiye mu mitima yacu, kandi turabasezeranya ko nta bandi bazongera gupfa nk'uko bishwe mu bubabare n'agashinyaguro ntagereranywa. Twibuke twiyubaka. Mugina rero ihorere twaje, nubwo wibasiwe ugasenywa, ntabwo twiciwe gushira, abariho natwe tuzatwaza. Ndasaba abacitse uyu mwaga, tureke kwiheza mu gahinda, dufate ingamba dukore cyane, dusa n'ahasibwe n'amateka.